Amoro Gulu Sekuliko representatives Camera ultima resting Chaldudu i Kampala. Lutela Paluak. Lutela Paluak. Guloy Awards. Sekuliko Awards i Kampala. Amoro Gulu Sekuliko representatives. Achiel orinyo gua piny inyim speaker me parliament. Achiel orinyo gua piny owacho bot speaker ni matika koa ba gipigwa ni kape konya ke milion 200 chinge ni eni do agike na me ber parliament chake diko kape konya speaker chi agike na me ber parliament donc chake diko chawa pitch kara malayo mi deadline la lutela chule tigi record mo ilobo gae malay me Kampala go mi deadline me ka million 200 peke tomorrow by 11 maniti alors dire chawa beach me a chawa beach dire me o chawa chel me otiano wa mini wo chawa mabob ka million 200 peke wano gonyo gwoko kamaleng wam kamera pa malay otima resting chal chal dud wage chal wang no webe neno kage biyo ke mako lunywan ingo ludok ikom leb ki kome leb duo ki kome ludok ki luoni lunywan ya chume 2026 to ti deadly kape mirni lokumu kare kamaleng to mape chung wilobone mar wana don wa yer chune ni wa mer chune lokomwa bwam kamaleng pedong lare jalwe ke miu deadline jalwe kadong malaya golo order dong malaya miu deadline. Both member of parliament matika representing Luak me constituency ma mege manyurni the whole constituency mangati teloni kichwalo kiyo gitie under pussy point kirwe under a gun point on paper under pussy point ke magalo telo under pussy point rakak rik 200 million kapere one bwam kamaleng lo dirotiga chido kwok jomo ke chwin gi chwe gi kok pigwangi tondo ge igi kagu chwe nyim lu bol kui gi lo gena pat kar gitiga koko pigwangi ton doge igi lo tek mo be yo chero ga tiji kom diang CD pedong lare me amor ni ugua pin wani kape lara si kirarong eno peroti ario borjon lo tele ni peroti ario borgi loka lon loka banya den million 100 bongwene wie den million 100 bongwene wie haya mona chelo chorjion art jion art ge gulu kan malayo golo ora malaya ngewa kama orti ye malaya wani orti me gulu ni ka pe charo dirda lanyi alqueda Uganda ene kilo tele ba won ju yeli wi wani ke wego chere parliament representation of the people donc representing Sekuliko United Intersaita ahi
un wa ya otiga miro agenda na manifesto na agenda na ano miro ka wor kin pin atir gor tela wenga da tir gor tela chida kelo manifesto na bwam agenda na bwam ngoma wero ana biun ka chunda cha ko tirne la chen no ko atir gor tela matie wen en lok man United sikuli ku Kampala ki kamera tika tima resting dong behind padano wane kedbu ya kwara lo ya piela